Persuni b'disabilità intellettwali li għandhom biss il-yellow card se jkun jibbenefikaw ukoll minn roħs fin-nollijiet ta' tal-linja. Bis-sistema preżenti huma l-Blue Badge holders biss li jibbenefikaw minn roħs. Meta tkun implementata sistema ta' tal-linja cards minflok nol ta' 6 € fil-ġimgħa, persuni b'disabilità se jħallsu €2. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula kien spjegat kif issa l-persuni li se jużaw tal-linja ħajjiżdied b'aktar minn nofs. Fil-fatt minn Lulju li ġej se jkunu jibbenefikaw b'kollox kważi 14,000 persuna b'diżabilità. Iltqajna ma' Blaine Xkembri, persuna bi sfidi intellettwali li tuża tal-linja kuljum biex tmur għax-xogħol. Iktar aħjar għax bil-kolli il-yellow card kun nista' naqbad tal-linja iktar drabi u nkun immur ħafna postijiet iktar malajr u tagħmel iktar indipendenti. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana qalet li bis-sistema l-antika kienet issir diskriminazzjoni bejn persuni b'mobilità severa u dawk b'diżabilità intellettwali. Spjegat kif diversi NGOs ilhom jippruvaw idaħlu din is-sistema. Għamilna l-argument mal-operatur u ovvjament aħna konna l-vejkolu biex iffaċilitajna ukoll anka d-diskussjonijiet għaliex kienet xi ħaġa illi kienet ilhom jippruvaw jagħmlu għal NGOs però qatt ma rnexxielhom u permezz ta' dan is-segretarjat, il-persistenza tas-segretarjat biex ngħid hekk irnexxielna. Iċ-ċermen tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità Oliver Xikluna qal li saret riċerka dwar sistema ta' roħs li tintuża f'pajjiżi oħra u nstab li din hija l-istess sistema li se tidħol fis-seħħ f'Malta. Il-Ministru tat-Trasport Joe Mizzi esprima sodisfazzjon għal fatt li ħafna qed japplikaw għat-tal-linja card.